ne go se monate ne go se bonolo mo go nna batho mme ka thata ya modimo ke kgonne ha ke gone ha rre ga bereko a tla ikhutsang teng go bela ga kgang e ya ga rre ga bereko e le simologo ya go nonotsha tirisano mmogo le dipuisano gareng ga basarwa le puso ka tsela e tla netagatsang ga lentswe la basarwa le reidiwa. Angela Nosa, Botswana Television, metsi a manong kwa CKGR. Modusa Majeste wa Lekokola Chinese People Political Consultative Conference CPPCC Re Xiaohong o a kgoletse tsamaiso ya Botswana ya morero e dirwang kwa dikgotleng mme a re ke lone lebaka la gore Botswana a ba santse a itshetletse. Re Hong o ne a etetse kwa kgotleng ya Tlokweng le go etela kgosipuso ga borone ha a ne a bua a re China le yone e na le tsamaiso e tshwanang ye ya dikgotla e dirang gore le batho ba iseng mapolotiki ba nne le seabe mo dipuisanong tse di maleba le dithulaganyo tsa puso. Tsholofelo Tombale ka pego. Jaaka mothusa modulasetilo wa lekoko la Chinese People's Political Consultative Conference CPPCC le baemedi ba gagwe ba tsweletse ka loeto lwa bone la malatsi a mararo mo Botswana ba nnile le sebaka sa go ithuta ka makalana a farologaneng a tsamaiso ya puso e lolameng a akaretsa palamente le khuduthamaga ya matona. Le fa go ntse jalo mo loetong la bone kwa kgotleng ya Tlokweng baemedi ba ne ba ithuta ka seabe sa dikgosi le dikgotla mo pusong ya Botswana mme ba tlhalosa ka fa ba gakgamadiwang ka teng ke tlhotlheletso e dikgosi le dikgotla di nnang le yone mo go tlhabololeng lefatshe. As Botswana, we are a society that is known for consultation. Everything that we do, re le Batswana re itsege re le setšhaba se se ratang morero sengwe le sengwe se re se dirang re a buisana pele re buisana le batho ditshwetso di tsewa ka tumalano go ya ka mogopolo ya bontsi jwa batho le ke lefelo le le dirisiwang ke puso go tshwara diphuthego le morafe. This is a place which is open for use by government to consult the people. I think today's visit, especially the introduction of Mr. Chairman, inspires us. Ke akanya gore loeto le bogolo jang dikagelo tsa ga kgosi ga borone le re tlhotlheleditse thata e botlhokwa ka gonne e re bontsha seabe sa botlhokwa se ditso tsa Botswana di nnang le sone ebile e re naya lesedi le le tseneletseng ka puso ya batho ka batho ya Botswana. Perception on Botswana's democracy combining its own national conditions with its traditional culture. Go ne ga gatelelwa gore China le yone e tsaya morero o le botlhokwa thata. The principle of consultation is the essence of the Thulaganyo ya morero ke motheo wa CPPCC ka fa tlase ga boeteledipele jwa Party ya Chinese Communist Party mme gape ke ditso tsa lekgotla kana lekalana le. Is also the history of this institution. Matlhakore o mabedi a na abalana dimpho e le sesupo sa botsalano jwa senela ruri gareng ga Botswana le China. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Mogolwane go tswa kwa sepodising sa Botswana Superintendent Pontsho Kgotlafela a re go botlhokwa go tsibusa le go rutuntsha borre ba ba direlang mo mephatong ya itshireletso ka dikgang tse di amang kgokgontsho ya bong a re se ka dira gore ba di tlhaloganye botoka ba bo ba nne bone ba tshwara teu ba lwantwa kgatlhanong le kgokgontsho ya bong go rata moranyane. Jaaka malatsi a le 16 kgatlhanong le kgokgontsho ya bong a tla bokhutlong ka kgwedi ya Ngwanatsele e tlhola malatsi a le 10 ba sepodisa Botswana ba ne ba bona go le botlhokwa go inakanya le dikgang tsa go tla ka mano a ka thusang go fokotsa dikgang tsa kgokgontsho ya bong mo lefatsheng leno go ka iba fa kgokgontsho ya bomme le bana e tsweletse ka go tshwenya lefatshe ka bophara. Le bile gore bontsi jwa nako re tswela ko ntle re ya go ruta setšhaba a ke ba batona a ke ba bannye mme bontsi jwa nako re tsaya nako re ruta setšhaba ko ntle re itebala mo lapeng. That is why gompieno re ile ra re a re lebeleleng borre ba rona ka gore le rona bomme le borre ba sepodisi bomme le borre ba BDF borre le bomme ba prisons le rona re di perpetrator re di victims, therefore re tshwanelwa
ke goreng ke go buisiwa re tshwanelwa ke go gakololwa re mmogo betso go tla goreng go tla go itsheka-tsheka re rutane yaanong re nonotshe borre ba law enforcement ka kitso ya gore GBV ke borre ba ba dirang le molao ba ne ba rotloediwa go nna sekao mo go borre ba bangwe. The reason why re tla re kopanya GBV ke ngwe ya is just one of the crimes that we have mo botshelong ha ga re mo botswana police ona re na crime police mo botshelong mme gantsi nyana go a re ne re tomola re ntshetsa kwa ntle re bua ka yone ka gore ke ne gore ya affecta thata matshelo a batho and gompieno ana re kopane ha re bo re regela ga se re ga gona bo mme mo sepodising mme re kopane re le bo re regela ka mokgwa gore bo re batla go nna ha batla go utlwa se ba ka se utlwang ha go sena bo mme ha teng gongwe ba ka sokologa mo ditlhaloganyong gongwe batla ba nna ka ha botshelo bo eletsa gore ba nne ka teng. I want to tell you that GBV can never ever be caused by the victim. There is no circumstance in the world, zero, where GBV can be caused by the victim. Letsholo la monongwaga le ne le itebagantse le dikgang tse di ka tswang di baka kgokgontsho ya bong ka go rotloetsa tekatekano ya bong le go fa bomme le bana sebaka sa go nna le seabe mo go tlhaboleng matshelo a bone. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Motho tse di a tswela me ha re tswela le tsone batho ba ba tshelang le bogole ba kopana le kgwetlho ya kgethololo mo setšhabeng mme ebile ba lebane ke dikgwetlho tse dintsi mo matshelong a bona letsatsi le letsatsi mo malapeng le mo setšhabeng se builwe ke kgosi Pogisego Mosarwe wa kgotla ya Manaka kwa tirong ya matlhagola tsela a letsatsi le mahatshe la bona le bogole kwa toropong ya Francistown letsatsi le tla tshwarwa ka kgwedi eno e le 12 Abigail Madorobo. Bana le banana ba ba tshelang ka bona le bogole ba lebanwe ke dikgwetlho mo matshelong a bone di tshwana kgethololo mo malapeng le fa ba tlhoka ditirelo tsa botlhokwa tsa puso magareng ga tse dingwe. Nngwe e nna e re tshwenya re le boeteledipele kganya gore bana le bogole ba ithala re ba siela ko morago ga wa go dira ditogamaano dipolisi jalo bone o ka re ba siela ko morago ga re le seng go togala bana le bogole ko morago ke batho ya ka rona a re nne le kutelo moa o kutelo botlhoko o bana le bogole ebile re se ka ra ba le bana bibile le maphata o thea puso a e leng gore a ba neela ditirelo a re lekeng go tsiboga ga ntse le gore di a tshwenya gore ga gongwe ga re rona di-service providers ga go na le di-recommendations tse e le gore ba le bogole o di diretse tshwanetse gore re tsibega ka tsone a ke tsa bongaka a ke tsa ditamelo ya dinelwang ke bomabipela go jalo ka re mongwe ra diega go tsiboga mathagolela tsela a letsatsi legolo ke tsela ya go tsisa kitso ka dikgang tsa bana le bogole le go rutuntsha ka seriti ditshwanelo le botsogo jwa motho yo o tshelang ka bona le bogole re ha go tla go rutana ka dikgang tsa bana le bogole jaaka ga ile monna le bogole le ene a na le ditshwanelo ke ditshwanelo dife tsone tsa ka nnang le tsone le ene jaaka motho o lebiwa jaaka motho pele a neelwa seriti sa gago le tlotla e mo tshwanetseng re simolola ko lwapeng re be re nna le gore re tlile go share kana go share go tawa go amogana maele lekgotla le le ikemetseng la Botswana Council for the Disabled le kwadisitswe ka fa molaong mme maitamo a bone ke go netefatsa fa lentswe la bana le bogole le utwala ebile le thomphiwa mo setšhabeng bana go leka go atolosa lo le lentswe la mona le bogole ha re tsenang teng o magaeng go dikgaolong metsi e re fitlhela e le gore go ngo ka re lentswe la mona le bogole ga utwane go ngo ka re batsadi ga ba e kgobokanya go ngo ka re batsadi ga ba itse gore ba ka buela mo platformong e feng re leka gore re ba kokwanye re ba tumelane ba te ba nne le ba ka buelang teng e le komiti ya bana le bogole mo motseng o ba bua ka lentswe le lengwe he banni ba gothile go dirisanya le bana le bogole mo metseng gore ba kgone go angwa mo itsholelong. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown.
ba ne ba kgaolo ya boteti ba rotloediwa go tshwaragana mo ntweng kgatlhanong le HIV/AIDS seo se builwe ke mogokgo wa pele wa sekolo se se botlana sa Nicodemus kwa Rakops mme Neo Serapo kwa segopotsong sa letsatsi la mafatshe la go lwantsha HIV/AIDS kwa motseng wa Toromoja se ba itseng Tebogo. Dipatlisiso tsa botlhano tsa ba BOTSWANA AIDS Impact Survey tsa ngwaga wa 2021 di supa batho ba le 16,000 ba tshela ka mogare wa HIV mo palong ya batho botlhe ba le 86,000 mo kgaolong ya boteti. Mme go lwantsha seemo se go hokotsa dipalo tsa mogare go tswelela o anama go tlhoka tshwaragano ya batswana botlhe. Re itshikatsike re bone ko re tswang teng gore ba rotlhe hela ha re ka tshwaragana ba gaetsho ra diragatsa jaaka puso ya rona e re aletse mealo bagogi ba rona ko booking ba re rutuntsha ba re rotloetsa ba gaetsho ha re ka nna le tshwaragano ya go nna jalo ba rothe ra nna ba na le seabe go ka re berekela ba gaetsho ra amogelaneng. If someone o testile positive ga se mokhutu ya botshelo go na le mo re bitsa re positive living mo rotloetseng a itumele because ga le ka mothopolola hela ga ye go tshela sentle. Ntwa kgatlhanong le HIV/AIDS e ka kgonagala hela ha batswana ba tsaya boikarabelo mo kganyeng eo ka go tsepama mo ditaelong tsa ba botsogo. Communities must take the lead gore a nne rona re le beng gae re tsayang go eta pele mo go lwantsheng HIV/AIDS re ska nna re letela ka briefcase hela go ta go tenya lenaneo kile mme le rona re le beng ba motse re tse boikarabelo ka gore ke rona re itseng matshwenyego a rona le ditharabololo tse e leng gore re ka tswa ka tsone mme mo ngwageng mo ra re take the right path ha re ntse re lwantsha mogare jalo kgotsa re itebagantse le mananeo otlhe le dikarolwana tsotlhe tse e leng gore di lwantsha mogare re batla gore ngwaga o re be re tsaya tsela e e leng gore ke ya ditshwanelo. Kana ha re bua ka gender based violence re bua ka gore motho wa ba tsulotse tshwanelo ya motho o mongwe e ka tswa e le ka tsela e harologaneng ya gore bo mmiditse ka diata o bo thakanetse le ene dikobo a sa dumalana mme yaanong dio tse ba ga tshwara di gokaganya le kgang ya mogare wa HIV/AIDS kana ga motho a tsetse ditshwanelo tsa gagwe go raya gore ga gona sepe sa ka se dirang ka go rata ga gagwe a kere bagolo ga go kwa kgona gore yaka bagolo ntse ba bua ka ditamelo tse di beilweng o taya go tsone jang o na le tau mo lapeng. Go tlhalosiwa ga dipalo tsa borre ba ba tsenelelang lenaneo la go kgaola letalo la bonna le le babalesegileng di le kwa tlase ka jalo ba rotloediwa go dira jalo go thusa go fokotsa kanamo ya mogare wa HIV. Se ba etseng Tebogo, BOTSWANA Television, Toromoja. Komiti ya ditlhabololo tsa motse ya kwa motseng wa Komana ya kgoletse go diragatsa maitlamo a puso a go tlhamela batswana mebereko le go kabakanya itshulelo ga mmogo le go tlhabolla motse wa bone. Kgaolo eo e dirilwe ke tota kakgelo eo e builwe ke mogolwane kwa khanseleng ya Bokone Bophirima ka ga tlase ga ofisi ya ditlhabololo mme Itelele Motsumi kwa monetong wa go ipeela komiti ya ditlhabololo tsa motse wa Komana go boele yone e gaisitseng dikomiti tsotlhe mo Bokone Bophirima Maratha ka isara ka dintlha. Komiti ya dithabololo motse ya Komana e ne ya nna yone e gaisitseng dikomiti tsa dithabololo metse tsotlhe mo kgaolong ya Bokone Bophirima mo digaisanong tsa dikomiti tseo tse di neng di rulagantswe ke khansele ya Bokone Bophirima kgwedi ya Phatwe monongwaga go ikgapela dijana le madi a kana ka 25,000 pula. Mme Motsumi o rotloeditse VDC ya Komana go ithekisa ka go ikwala mo maranyaneng gore ba kgone go bonwa ke dikhamphane le borra dikgwebo ba ba ka ba tswang thuso. Go lo ga nna ga ke bona di awards tse go ntse go twe best in digitalization, best overall, best collaborative, best stakeholder, best innovation. Go ntha gore batho ba tlhalogantsa mandate wa VDC. Mandate wa VDC ke gore wo go create employment for community ya gago. Go tshwantse o bona le profile ya gore motho o ga teng sente go na le bo mamba le ka he ba ba tantiro ba ka he mme one ka tholego o ka thabolwa jang di service tse di teng ke di. Molastilo wa komiti ya dithabololo motse ya Komana Renelson Elias o boletse fa komiti ya bone e godisiwa ke bopelotelele le go tshwaragana. Re rile ke taha ka hitela project ya dikuku ene re heshilo ke batho ba khwema qhama ka itsholetsa ya re neela maduo
bopelo telele ke mongwe a dio tse ile gore di dirile gore re gore ha re leng teng nona di kgwetho di iswa mme re tsweletse ka tsone prioritize the project in to electrify matlo a babereki, which we have done re heditse ka one jaana bo re ta gone ha ile ya dikuko, and then national project ya gardening ke ile gore ne re sa itse gore ka itira jang ni ra hella re kopa madiko American embassy through our peace corps yo teng gone ha ne ba dinetse madi ba ga iswa ke bua le lona yana about 90,000. So se se rekile material re thomile dipale ra go lema morogo re rekisetsa batho ba komana. Re thoka mowa o iketileng, re thoka lerato, re thoka tshwaragano ala nkutwa ha le tshwaragane la go tshimong ya ga mama malago lena ha le limile mabele wona o la go isa ya nko khotsing a emelang ba bolawang ke tala batho ba le ba ne ba ka bo ba phakiswa ko counseling ba go phakiswa ke bogositso. Dikomiti tsa dithabollo metse mo kgaolong ya Bokone Bophirima di rotloeditswe go tsaya malebela mo komiting ya Komana e gaisitseng dikomiti tse dingwe ka tiriso ya maranyane go ntsha maduo go tshwaragana le makgotla a mangwe ga mmogo le go dira go feta tse dingwe. Maretha Kaisara, BTV News, Komana. A re kgabolele kwa Zambia kgotla ya ditsheko ya kwa Zambia e atlhotse gore tautona wa pele Edgar Lungu ga ana tshwanelo ya go emela ditlhopho tsa botautona le kgetho la boraro. Katlholo e tla morago ga gore Lungu a tlhalose fa ba tla go boela mo dipolotiking o gola. Go tlhalosiwa gore paka ya gagwe ya botautona morago ga go tlhokafala ga tautona Michael Sata go tloga ka 2015 go ya ko 2016 e tsewa jaaka paka ya gagwe e tletseng ya botautona. Lungu o bolela gore katlholo e tlhotlhelediwa ke dikgang tsa sepolotiki. O lebisitswe melato ya tshenyetso setšhaba le tsietso ga mmogo le mosadi wa gagwe le maloko a lelapa la gagwe tse ene a dumelang gore ke tsela ya go mo thibela go tsaya maemo a botautona le kgetho la boraro. Motsa tautona wa phati ya Lungu o boletse gore ga tshwenngwe ke tshwetso ya kgotlatshekelo mme o tla tswelela go dira letsholo la gagwe la go nna tautona mo ditlhophong tse di tlang ka ngwaga wa 2026. A re di tshwarela go fo motho wetsho re tsetsa metshameko Edgar. Lesome le motso ngwaga e le wa 2024 motho madume dumela tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko na ke duma sha khomo metsone tsare moeteledi pele wa setlhopha se se neng se emetse lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa bo masome a mabedi tsa Africa Aquatics Zone 6 IV Dikgole a re lentswa ba sa kgona go feta selo se ba neng ba se ipetse fela setlhopha se supile kgolo le tlhabologo ya bathumi. Setlhopha seo se boetse gae ka dietsele di le 17 go tswa kwa dikgaisanong tseo tse di ileng bokhutlong kwa lefatsheng la Namibia ka Sontaga a rutwe Kagiso Molelekwa. Setlhopha seo se bontsi ba bathumi ba neng ba akaretsa makawana a dingwaga tse di kwa tlase ga 11 se kgonne go thoma dinako tse dintšha seo e le sesupo sa fa lekgotla la BOTSWANA Swimming Sport Association le le mo tseleng e e siameng mo go ribololeng talente go tswa kwa moding. Re tsene kwa ra tsena mo metsi ra dira se re tlwaelesegileng go se dira mme ra tla ra tshotse dietsele ra improve le dinako tsa rona go supa gore team ya rona ya gola. We had one swimmer in the open water swimming whose name is Benko van Rooyen. He competed in the 5 kilometers and he is our silver medalist. Looking back at the previous tournament, we came back with more medals. Gompieno hara heta medal count from the previous tournament. We thought that there has been so much improvement, especially from the category, the younger ones, your 11-year-olds, 11 and under. We had Jay Chilisa along with Rebetswe Babalinga, whom were podium finishers. That shows you that we have athlete development from the roots going up.
mo dietseleng di le 17 tse lefatshe leno le boetseng gae ka tsone mothumi wa 50 meters freestyle 100 meters le 200 meters Keira Hari o ikgapetse dietsele di le 2 tsa bronze mo lebelong la 100 meters butterfly le 50 meters butterfly ga mmogo le go thoma nako e gaisitseng ya 28.81 seconds mo 50 meters butterfly. My coach made sure that coming up to the champions. Mokatisi wa rona o netefaditse gore fa re go dikgaisanong tsa monongwaga ipankanya ya rona ke maemo a kwa godimo mme gape ya karetsa tsa itshedilo mmele mme se se re thusa fela thata ka gore re kgonne go boela gae ka dietsele le go ka dira nako e gaisitseng. Looking at the results, that really helped us. I started swimming in August actually, and I found out that the competitions were in December. Ke simotsa ipankanya me ka kgwedi ya Phatwe mme kgaisano e sera ka kgwedi ya Morule. Lenaneo la ipankanyo le ne le le masheta gape le le khutshwane mme ke dumela gore ke ile kwa ke ipankantse sente ka ke kgonne go boela gae ka seetsele. Gona yana ke dumela gore ga ke se ke tsene mo seemong sa mesente mme fela ke itumela ka fa ke dirileng ka teng ka go supile tokafalo fa ka tshwantshanya le nako e e fetileng. From the last time I swam this time last year. Mo dietseleng tseo tse le 17 setlhopha seo sa bathumi ba le 11 se gapile se lefera di le 7 di-bronze di le 10 go fetsa jalo mo maemong a bothano go tswa mafatsheng a le 15 a neng a phadisana kwa kgaisanong tseo tsa 20. La bofelo setlhopha se se le mo dikgaisanong tse ke ngwagola kwa Angola kwa se feditseng mo maemong a bosupa. Kagiso Mmolele kwa PTV Sport Gaborone. Lekgotla la Botswana Swimming Sports Association le tla tshegetsa dikgaisano tsa ditlhopha tsa monogae tsa go thuma tsa malatsi matlhano go simolola mosong ono go tsena ka Sontaga kwa University ya Botswana mo Gaborone. Dikgaisano tseo di solofetse go bulwa semmuso gompieno mme ditlhopha tsa go thuma tsa monogae di fera bobedi e leng Darrell Morton Swimming School, Phoenix, Propellers, Gaborone Aquatics Center, BDF, Dolphins, Kubu, Stingrays le ba tshegetsa kgaisano University ya Botswana di tlabo di phadisa nako go leka go phamola bomampudi mo go sa Darrell Morton Swimming School se se fentseng dikgaisano tseo ngwaga ono o simolola. Dikgaisano tseo tse di dirisiwang gape go thusa go tlhopha bathumi ba ka emelang lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa mafatshe di solofetse go tsenwa ke bathumi ba le 320 le bofera bobedi le ba bangwe go tswa Bulawayo, Zimbabwe. This year's competition brings together over 329 swimmers from 9 clubs across the country, including a visiting team from Zimbabwe of 8 swimmers from Bulawayo Amateur Swimming Association. These swimmers that we have here represent the very best of Botswana's swimming community, each one ready to give their all in pursuit of personal bests, national records, and even qualification for international events. This is not just a competition, it's a celebration of dedication, hard work, and the passion for swimming. Months of preparations have gone into making this event a reality. With our venue being the University of Botswana swimming pool, safety remains a top priority, with lifeguards on duty, first aid teams ready, and clear emergency protocols in place. The organizing committee and officials are well prepared to ensure the competition runs smoothly, strictly adhering to World Aquatics rules. We are hoping that we'll be able to assess swimmers' progress, have them qualify for regional and international competitions, and have them work towards breaking new records. It also keeps the competitive spirit around throughout the year when swimmers compete. This year we expect to see a thrilling competition from promising young swimmers making their mark to seasoned athletes aiming for podium finishes. The stage is set for inspiring performances. We're looking forward to seeing how our swimmers push their limits, fueled by the encouragement of fans, coaches, and families. Let's not forget the potential for record-breaking moments, so keep your eyes on the pool. Setlhopha sa Gaborone United se buile kwa morago go pateletsa phenyo ya dino tse tharo go tse pedi tsa Moshudi Center Chiefs mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la BPSC mono Gaborone. Setlhopha sa Magosi ke sone sa ntlha go tsaya ketapele ya motshameko ka thata ya yone Ramatlapeng mo motsotsong wa bo 20 pele thata ya yone Khamanyane a lekalekanya dino go isa karolo ya ntlha go ikhutsa ka maleka a no setlhopha go menogeng kwa boikhutsong ditlhopha
tsa nna tsa lekana mashetla le bopomoremi a nosa ya bobedi ya magosi mo motsotsong wa bo 53 metsotso e le meraro moragonyana Sheikh Sisei a lekalekanya dino pele Tatenda Gora a nosa ya phenyo go netefatsa fa mo ya golele ba kwadisa phenyo ya bone ya borataro ya paka eno mothetso matlhodi alana ga jesaga ope bona ba la thala mo karolong ya kotsi wash abasalaja joy popora matapeng no sajalo no ya ntlha ya motshameko ya ntlha ya magosi maaparankwe pero bone maponda mo karolong ya kotsi Messi khamanyane ga di tlogele tse dintsenyana Messi ababa o tlhaya a dira jalo ya ntlha ya Gaborone United go ka busa jalo the money machine mo motshamekong e le ya boraro a etatsa go letlhakore la magosi pero bone Lebopo Moremi kana motho na sone fetsa gore go a gonna bonolo mo go Ezekiel Morake go ka sireletsa mo kgoleng eo ya tsa jalo e bounce pele ga gore ga mo go ene a ba utlwahela ka letlwa ko morogo ga wash go ka netefatsa gore dipedi magosi maaparankwe 1 Gaborone United about football ha di nna jana bona ra sebaka sa ga Sheki ba o tsa sekutlo a utshwenya Johnson wa romela kgwele ga ye go peba ka bona sengwe Tatenda Gora a ba ya tla le letlo wa Tatenda Gora tire jalo nno ya boraro ya the Reds Gaborone United salabaja monate ba jabula Catalanta ba ipitela ba tshwara keta pele mo motshamekong setlhopha sa the Reds. It was a beautiful game. We probably had one day to prepare for this game, which was yesterday, because on Sunday we only did recover, and then we had only one day to prepare, which was yesterday, and we worked on a lot of things in one day. We would have loved to have a day or two after yesterday, but we couldn't because the game was today. But overall, we played a good game. I must say we played a very, very good game against a tough side. It was disappointing in the manner that we conceded. Very good game, very entertaining game. Very, very tricky game that could have gone either way, but we managed it well, especially after we scored the second goal and equalized it, and we really managed it very well, and we had moments where we could have scored even more goals. I mean, I cry about this any other week. We don't score enough when you have the opportunities to kill off the game. Mo motshamekong o mongwe wa FNB Premiership o tshamekilwe maabane setlhopha sa Traffic se padimotse sa BDF 11 ka dinno tse pedi go ile nngwe metshameko e tla tswelela gompieno go simolola ka nako ya bone mothetso tseo ke tsone tsa ora ya bosupa tse dingwe tse latelang ke tsa ora ya borobobedi ile tsa sekgowa ikanya rona